e fia fatalo fatu nei foi vai ngole fiafi i fa nga solonga o pokalame la wala tanei o le NUSTV pe ona masinia ia fiafi taitasi ai sa poponga nei o tatu pokalame le fa sa ngole fiafi pe ona masinia fa intu sa atu lo mo tamo la ma e mai mo ma ia o na le lang sua ai tatu chigas ia po le kisi wa le fa aveleina o tau mafa ia ile tatu la i mulinu ia ai ile afia finei pe ona ia ile vai aso o te atu le asa tatu aloi fo il talaina vai aso le ngan Samoa le asa fai fo tau vanga fa afia fianga korisi tonu tatu tonu ia le asa tala pe amatamea toile korisi Wesley College Airport korisi i Whareula le asa amatamea ile vai aso te ai ile vai aso nei le o tapena mai ia korisi o le fifi ia ile lato autura fo i ole vata puia le asa tapena mai ai korisia ia usi mai ala mai mo korisia le fifi
sa mai mo mai ia i le maulu po le sivana whaatau le vātapuia sa pena atu ia e le korisi maurunga le fifi. Ai o le aso atu ai mar whaafifianga nei ma le korisi tu whaatasi a Amerika Samoa halo i le statou marolonga. America
whamitoa mai le Geocast Samoa Limited, mo le whamati lua olua 5. O ngā umu whauwhatoa tau mai Samoa, stainless steel RH31. O ngā umu matalua stainless steel CK23. O ngā umu high pressure masani e automeki lo na whaolaina HP100 Auto. O ngā umu high pressure masani e la po atu HP200. Masini vai vela mo le water heater, se full liter. O ngā umu maloa sa o ngale mu mo le whaatua tuaina, e mauato tonga whaleo leo mo le umi o lona o ngā. O le nei whaapatoa, mai la sumua mua mati anga i ati le su tolu sipuparitasi o mati lua o lua 5. Geocast, malo si anga sili atu. Ia, e le taliu mai ai tātou malolonga pupu pe ona iai. Ia lea la tātou toi anga i atu i le korisia nei fifi. Ia ma le lātou a whawhiwhianga so ai ma le lātou taurunga.
Ia na o tau nunga tu ko risi le fifi le nei fiafi ia ma si ui fo ile martan unga le o tatu programe o le fasaunga nei fiafi tatu tu ta pai le vai fo le stofi mo te nei manu ia fasaunga le fiafi fasoi foi